Maabot sa 17,789 individual nga asosasyon hasinirangan Visayas ang target nga makatagamtam yan nga tuig hiton Sustainable Livelihood Program kon SLP hiton Department of Social Welfare and Development kon DSWD mahuman nga pahitas-on hiton ahensya iton pondo hini hasobra 300 million ka pesos. Kaparte ang dugang nga pondo iton mas pinahugot nga pitad agud pakusgon ang mga community-based enterprises ngan siguraduhon ang panmaihaan nga karigon hanang mga gudti nga negosyo nga nabugos sa ilarom hiton programa. Sumala kan DSWD 8 Regional Director Grace Subong, pamatuod iton paghitaas iton alokasyon na marigon nga patapod iton gobyerno para iton inklusibo nga pag-ursangan padayon nga pagbakdaw iton ekonomiya. Labi na iton paran mga sektor nga duro nga naapektaran hiton ka Koreana. Habulag nga pagbisita rehiyon nahipatik na DSWD Assistant Secretary for Promotive Programs Edmond Monteverde nga nakapaghipatik ang SLP hin 74.47% success rate ha implementasyon hadtong 2025. Level nga masitaas kumpara iton iba nga ahensya hiton gobyerno. Igin susumpay iton DSWD ang positibo nga resulta ha pinahugot nga monitoring ngan technical support ngan mga project development officers agud masigurado iton sustainability hiton mga livelihood projects. Kaupod naman iton mga suportado nga pakabuhi and handicrafts produksyon iton bangus, bunay kakanin ngan tikog. Usa mga pamatuod ang epektuhan programa ang Women of Villa Sofia SLP Association na Barangay 108 Tagpuro, Tacloban City. Hadtong 2025, sobra 237.5 million pesos na ang naipanhatag nga bulig ha pakabuhi hiton DSWD 13,973 nga benepisyaryo hini habugos nga rehiyon. Natuod naman iton ahensya nga hapadayon niya pagpapaluag iton suporta, mas damo pa nga pamilya rehiyon an hinay-hinay nga makakabakdaw ha kakurian ngan makakabot iton panmaihaan nga karigon hiton pakabuhi. Tikang diniha Bombo Radio Tacloban, ini Bombo Veronica Ucasla, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!